Nama je veoma drago i značajno svaka podrška Republike Srbije i Republike Srpske. Imali smo čast i da gostimo predsjednicu Republike Srpske, gospođu Cvijanović, za Savindan. Danas imamo čast da ugostimo predstavnike države Srbije. I kako reče je gospodin Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, pre neki dan, Srbija zna da poštuje sebe, Srbija zna da poštuje svoje ljude i budućnost svoje dece. To je ukratko jedna veoma važna rečenica za sve nas, jer ovo je budućnost. Sva ova deca ovde su budućnost i temelj sve onoga što radimo i kao Srpski vez i kao Demokratska partija Srba u Makedoniji, Srpska zajednica i sve to kako ide. Jer samo tako možemo i opstati i ostati u ovim teškim vremenima, jer su naša deca ono za što se borimo sve vreme. I u ovim prostorijama i sve ostalo što radimo i za Savindan i za svaki dan u godini. I svaki dan je izazov za nas Srbe ovde, jer je i čast i ponos biti Srbin i u Kumanovu i Republici Makedoniji. Uspeli smo da proteklih nekoliko godina i opstanemo i ostanemo i sačuvamo ime i da sarađujemo sa našim braćom Makedoncima i sa Albancima i sa Romima i sa svima drugim ostalima, ali moramo prvo da poštujemo sebe kako bi poštovali drugi. Vaš karavan, Slada karavan, kako ste vi nazvali, znači mnogo. I ove rančeve i školski pribor i paketiće, ja se nadam da je to samo početak i da će Srbija kao država, jedna od možda i lokomotiva ovog regiona, da još više da nama vetar u leđa kako bi uspjeli ne samo da opstanemo i da se razvijemo i da živimo normalno ovde u Republici Makedoniji. Pesma o Svetom Savi. U Stefana Nemanje, stara srpska glava, veliko imanje, sin mu Sveti Sava. Zidu crkve i slova, prve srpske škole, ispod Božjeg krova, svi ga đaci vole. I ne trebate vi nama da se zahvaljujete, nego mi vama trebamo i danas kažemo veliko hvala. I danas smo ovde, dakle, da u ime akcije Slatki karavan, koju organizuju zajedno već duži niz godina organizacija Ujedinjena Srbija, koja je najaktivnija omladinska organizacija u Srbiji, najprisutnija, tamo gde je najpotrebnije, i manastir Hilandar. I onda smo objedinili najveću i najaktivniju organizaciju i najveću i najznačajniju srpsku svetinju. Vi znate da je manastir Hilandar, draga deco, jedina neprekidna srpska karika. Šta to znači? To je jedina institucija srpska koja postoji od svog osnivanja do današnjeg dana neprekidno i nikada nije ukidana. Dao je Bog, pa su nam slični i običaji, pa se radujemo jedni drugima i kada slavimo, i kada pevamo, i kada tugujemo, i kada je lako, i kada je teško. Tako očekujemo i nadamo se da će i u Makedoniji, u Republici Severnoj Makedoniji, isto tako naš srpski narod da ima prava i obaveze, dakle i prava i obaveze koje imaju i naša braća iz Severne Makedonije koji žive u Srbiji. Dakle, da slobodno mogu da čuvaju srpsko ime, isto onako kao što naša braća iz Severne Makedonije u Pančevu i u Beogradu čuvaju ime Severne Makedonije i kao što zajedno pevamo i radujemo se, tako da se i ovde zajedno radujemo, zajedno da slavimo, zajedno da pevamo, zajedno da težimo, jer to je Bog, to je pravoslavlje. Dalibor ima tu obavezu zajedno sa poslanikom, dakle da jedna delegacija
pa makar nas bilo i u nekoliko grupa, nema veze, da ovi časni ljudi ovde dođu da posete manastir Hilandar, da budu naši gosti. Dakle, ako ne možemo odjednom sve, onda u nekoliko grupa, svake godine po jedna grupa. Da Bog meni pokoj s junacima poda, skupom cenom majko plaća se sloboda. Ko ne pamti podvig s košara junaka, ne da stigne kletva kosovskih junaka.